okay Badu ya zose turabyifuza kubyumva ariko kubera ko ntawe usezerana n'ivyuma ndumva jewe harwanje icyangombwa cyane waduheza situation ihari ubunyine tukamenya uko mu gihugu byifashe ukatubwira max yose uko bimeze noneho nuzavuga ifite network n'umwanya noneho twasubira inyuma ahubwo izo twari kubanzirizaho nitwo tuza nko gusorezaho sinzi nimba byumvikana Abadu okay uvuze neza cyane reka ace gato cyane kuri impuru yaha gato kubera ko twemera kwe tumugaruka garo mukamanyura sawa nta kibazo biroroshe nabyo nabikora mu magambo magufi cyane kabisa urakoze cyane magufi kugira ngo mbone kuza kubaheza update yo muri kicumweru byenda mbivugeho ko mu minsi nk'itatu none nitumara tuganire kuri situation ihari sociale y'abaturage uko babyumva ibyo byose ndagerageza kubikombininga mu magambo makeya ariko magufi reka ijambo rya mbere mbanze mbashimire kubwo kwihangana kwanyu amasaha yaragiye ariko kubera urukumbuzi twese dufite haba mwebwe haba njyewe mubona yuko nta kundi mwo kwemera kuba muhagaritse ibyanyu cyangwa mukicara mwari mukwiriye kuba muryama kugira ngo muntegere nanje naje kuri uyu musozi kubera impamvu z'urukumbuzi rwanyu mvuga ahangaha niho nshobora kubona karezo ahubwo ndamusaba abantu numve kandi kuntu bohumeka nsubire mbone nuko imihanda isa sinarinzi kari ukunguka igisa narayibagiwe narinzingwa ibyatsi byamezemo ariko nasanze za kaburimbo zikiriho ndabakumbuye cyane mwese nubwo ntogenda mvuga izina rya buri wese uri ahangaha byenda ngo nogira uwo nosiga akaza gutekereza yuko iwe ntamuvuze mwese mwumve kuko mbakunda cyane kandi cyane twaganiriye byenda kuri space ya nyuma twaganiriye turi Kamanyura nyuma yo kuva Kamanyura twafashe urugenzi rutoroshe iby'ukuri rurerure yuko ntabwo uko twatekerezaga twari tuzi yuko tuzozamuka ku misozi ya za Remera n'ahandi inzira ntiyaboneka biba ngombwa yuko twongera gusubira muri Nyangezi kandi kuva Kamanyura Nyangezi twagenze n'amaguru ku bantu bazi ngomo ukuntu ugenda biriya bigonzo byose kugira ngo uzaseruke Nyangezi twatangiriye isasu ku misozi ya Nyangezi dutangira kurwana turi muri Nyangezi tuza kugera Kaziba abari hiba finale aho niyo twasanze bene Ndayishimiye ariho baganditse bose turarwana ariko turwana umunsi hafi wose kugeza nimugoroba turabatsinsura tuwafatamo mu majoro ndetse twaranamutwaye aragendagera za Bukavu ubu sinamenya hageze ndetse tubakoraho n'ibikoresho byinshi ariko dufata umujyi akaziba ariko bitoroshe twararwanye kugeza no mwijoro aduyi yazaza mwijoro saa moya saa 2 saa 3 kugeza mu masaha 4 imbunda zari zikirimo zivuga aho niho ntekereza twasigiye imihanda n'amamodokari yaradutwajije ibikoresho igisigaye kwari kwirwanaho no kugenda ku maguru no kwikorera no gukorera ibikoresho byo ku mutwe twatangiye kuzamuka imisozi ya Rurambo ariko aho hose no kuvuga ngo advance party y'abagitikoreye igenda ifungura imihanda ku isasu kuri mashini gani ivuga kuva ubwo ngubwo turagenda turenga ku musozi wa Gasha niwo twarayeho ariko nanone abimbere ibo barwana na nijoro aduya z'abarwana na mu gitondo barwana kugeza bukeye nibwo twarenze twambuka uruzi rwa Ruvubu nanone twambutse Ruvubu twahuriye n'intambara ikomeye cyane twasanze FARDC ninshi dusangaho abazalendo benshi dusangaho n'igice c'abarundi ariko kitari cinshi tuvuga abarundi barahanga ndi bantu venabi tuvuga abasirikari b'abarundi ntabwo tuvuga umuturage ubwo naho twaraharwaniye intambara itoroshe ariko nanone naho turabirukana bavaho ngaho turabikonereza imisozi yari iraho nyuma yaho twaragiye turara mu misozi y'ahantu ndashobora kwibuka izina ryaho ariko niruri ya ruhande rwa za Gashama turaharaye mayimayi zaraye zidobetse ijoro ryose bukeye tuvaho ngaho nanone tugenda dufungura inzira kugeza tugeze mu Gifuni niwo muhana wa mbere twagezemo dusanga hariho umuhana urimo abapfurero bakeya n'abanyamurenge bakeya baturanye niwe abaturage batwakiriye abantu barushe cyane iby'ukuri ko ndasimbuka ariko gwara urugenzi rurerure abantu bikoreye barimo barwana barimo banyagirwa badafite ahantu ho kwikinga hari imvura nishi
hari imbeho yo mu Rurambo ku bantu bahazi, hari umuyaga mwinshi, ibintu byose ntibyari byoroshe, ariko Imana itugirira neza, tubona duserutse mu bantu baratwakiriye n'ibyishimo byinshi. Ndibaza ko abantu babonye utuvideo, mwabonye abamama he basirimba, mwabonye abantu bavuza induru, abantu batwakiriza ingoma, batwakiriza za sente, batwakiriza amata, batwakiriza ibirayi, turasomera abantu bari bagize kabiri batarya, twari duheruka kurya. Ndibaza ko abantu bari baheruka kurya akazi bamwe, abandi ntibigeze babona ibyo kurya, abandi bari baheruka kurya nyangezi, kandi nabwo bariye nabi ko hari imvura nyinshi cyane. Ariko ubwo ngubwo twarahembutse, abantu banywa amata, abantu bumva barahembutse, abaturage babe baririmba, muhe mubona abamama bahe batemba amarira y'ibyishimo, babe bavuga ngo abatabazi batugezeho, ibi byose byari bituri hejuru bituvuyeho, zari ibintu biri emotional mu buryo n'umuntu wese w'umusirikari bakugwagaho, abamama, abana, bakecuru bahe barira, nawe umuntu w'umusirikari ugaturi kukarira kandi ataragahinda, ahubwo ari ibyishimo. Twaraye aho ngaho ijoro rimwe, bamwe ndetse baraye bagenda ngo buce duseruka mu muhana w'Igahororo, ariho twamaze hafi icumwera abantu baruhuka, abantu bari bahiye ibirenge n'imizigo myinshi nyine n'ibibazo. Ubwo tuvuga gutyo ni ukuvuga ngo ni mu bibazo byinshi, mu gupfa harimo abakomereka, harimo abapfa, murabizi yuko harimo n'umwana tubahaye Paul imiryango nawe wafashwe matekwa. Ibyo byose byagiye bitubaho, ntimwumve kuko ari ibintu byari biryoshe. Tugeze mu muhana w'Igahororo twakiriwe n'umunezero mwinshi. Ibyo byari bitangaza, no kuvuga ngo mwarabibonye mu maka, baravuze ati ntitwubasha kwihangana, bazanye amasentetizere mwika, tugerageza guhagarika birananirana, baravuga ati mubareke. Abantu barasirimba, ibitangaza biraba, bakirukanka ku misozi, abandi bakinjira mu mashamba, bavuga ati si ibingibi uko twosubira tukongera tukabona abantu nk'aba. Byari ibintu binejeje cyane, abaturage banezerewe. Twahamaze hafi icumweru, nibwo twakomeje tuvuga ati reka dukomeze tugenda. Icyo subiraho inyuma no subira kubwira abantu nuko twahagurutse justement ari uko twaraye dutakaje intwari yacu Afande Makanika, Imana ikomeze mwakire mu bwami bwayo. Minembwe icitse intege, abaturage babuze ukuntu bagira, nubwo hari ibibazo byinshi, bategereje Afande Sematama kakurya namwe mu bitekereze nyuma y'urupfu rwa Afande. Byari ibintu biteye ubwoba, abantu bibaza ati Minembwe izaba bite. Nukuvuga ngo twagendaga natwe twiruka kugira ngo duseruke muri Minembwe turebe yuko izuba ryarasa. Twahagurutse aho ngaho mu ijoro hafi mu masaha 5 z'ijoro, duhaguruka Gahororo turagenda, bwakeye tugeze muri Ruhuha dusanga abarundi barayimze yose barayimara, iburyo n'imanga, ibumoso n'imanga, barafunze umuhanda. Ahasigaye twatangiye isasu kuva mu gitondo tugeza isasu mu gitondo saa moya, twagejeje saa 2 z'ijoro isasu rikirimo rivuga. Habayeho igitangaza, habayeho intambara iteye ubwoba, abarundi bariye karungu, natwe twariye karungu. Afande Mutebutsi niwe wigera kubwira abantu, bamuhamagaye baramubwira ati Afande hano imbere mayimayi yanyoye urumogi itabi. Nawe arababwira ati se nimbe barinyoye mwebwe namwe mwarinyoye. Ni ukuvuga ngo uruhande rw'abarundi bari banyoye itabi, nimba ari ryo bari banyoye simbizi, natwe turarinywa mu ruhande rwacu. Ni ukuvuga ngo habayeho intambara y'akataraboneka kugeza saa 2 amasaha 12, abantu batarya, abantu batabona amazi yo kunywa, abantu bahazi muri Ruhuha ni ku musozi hejuru, iruhande rw'iburyo mayimayi zaduturukaga iburyo ni bumoso, inyuma zigaturuka inyuma tukazirasa, ariko turahagarara tubona ijoro rirabaye. Ijoro ribaye nibwo twabonye kumanuka tunyura inzira zindi za rukatiriza za Marimba, turambuka duseruka bwagiye guca kandi tugeze za Muramza. Ariko uko aho twageraga hose byari sasu. Ni ukuvuga ngo kuva twahaguruka umunsi duhaguruka Kamanyura kugeza twinjiye muri Minembwe, nta munsi n'umwe twasibye, uretse uwo munsi twasibye turuhuka Igahororo. Ariko ahandi hose byari sasu, nimba itari Katanyama barabazalendo, nimba atarabazalendo barabarundi. Ubwo nigo gwaro rugenzi wacu. Rero twaraye ku Muramza turahasiba rimwe, twasanga hari abarundi benshi, abarundi bashaka kugira ngo baze kutwitanga, ariko nabo bagira ubwoba. Nyuma yaho basubira mu maka yabo. Turabihoreye ko twebwe twashaka gutambuka, ntitwakeneraga gukomeza tugira inkomeri nyinshi. Twarababwiye ati twebwe turatambuka, ariko nimwe mushaka kurwana nabwo turi tayari. Abarundi bagumaho. Twasanze na Lieutenant Colonel Macunda wo muri FRDC, nawe ni hafite batayo yiwe, ariko bose bagiye mu mandake ntibigera batwitanga. Twarahasibye tukarya turasenga, baraho ngaho mu maka yabo, ntaco bigeze badutwara. Ibyo kuri twari fosi idateye isoni, idafite ubwoba. Aho twanyuraga hose twarivunja vikwazo, twumvaga yuko nta kintu na kimwe cyo twitanga. Twavuye ku Muramza
tugenda amasaha agera hafi 20 yuko twahagurutse ku Muramvya dutaha mu Mikenke. Ku bantu bahazi na ahantu h'urugenzi abantu baza bagenda bakarara, ndagira ngo bagasubira kagenda uwundi munsi bakagerayo nimugoroba, ariko twagiye ijoro tugenda amanywa duseruka mu Mikenke. Ni ukuvuga ngo twagiye amasaha arenga 20, hari n'abarengeje amasaha 28 batararuhuka, kandi muri co hagati cose nta baturage bahari, nta byo kurya. No kuvuga ngo ibyo twaririye ku Muramvya ibindi twasubiye kubirira mu Mikenke. Abantu bararuha, benshi batakara mu mahira, bamwe bazaduserukaho nyuma y'iminsi 2, abandi nyuma y'iminsi 3. Rwari urugenzi rukomeye cyane, ariko nubwo twatashe mu Mikenke yuko mu bahatashe mbere afande yarahari, nanje ndani muri groupe yahatashe muri iryo joro, bwarakeye mu gitondo n'ubundi yaduyi atubyukiraho. Ni kuvuga ngo isasu kandi rirongera riravuga, ariko kera mu Mikenke twari tugeze mu force zacu. Ico nasimbutse nuko muri Gahororo aho ngaho twahasibiye iyo minsi 5, nukuvuga ngo twari twahasanze kera force zacu brigade hatuye. Iyo ngiyo niyo yatwakiriye itunza abo baturage, inabacungiye umutekano. Nico gituma twagumye aho ngaho turaruhuka, tumesa amasogesi, tunywa amata yari menshi cyane, umuntu yanywa guko yumva ashaka. Abasomera ibirayi, abasomera ibijumba, abasomera kankoto, abasomera gatimbo, ibyo byose byararibwe. Rero tugeze Mikenke naho nuko nguko twakiriwe n'ingabo zacu, twakirwa n'abaturage banezerewe, nubwo Mikenke yari yamaze gusenyuka, ariko bumvise amakuru yacu, bava za Karingi, bava za Bidegu, nabo baraza baradutega. Ariko nubwo twabyutse kandi turwana, aduyi yararashwe, yirukanwa nabi, twari dufite uburakari, dufite n'ibyishimo. Tekereza abaturage baza banyura hagati yo muri aduyi, ariko kugira ngo baze kwakira afande, ni ukuvuga ngo wari umunezero mwinshi, byari ibintu bidasanzwe. Twaraye mu Mikenke tuhasiba rimwe, bukeye byabaye ngombwa yuko tugomba kumanuka kugira ngo twinjire muri Minembwe. Kubatahazi kwari kwinjira iyitwaga Nyarubira, tukaba dutibutse mu Karingi. Twagiye kuja gutibuka mu Karingi, tuhasanga umugore, tuhasanga umwana, tuhasanga umukecuru n'inkoni n'umusaza, abantu bayi bakandagirana ari uruvunge, induru zivuga, abarira barimo barira, indirimbo ziririmbwa, abantu biyibagiza agahinda, abantu batangira kwiyibagiza yuko afande yapfuye. Noneho babona yuko nubwo Mosi yapfuye, ariko hariho Yoshua wongeye kuhagera. Ko ndakubwira ngo umuntu yazaza abasirikari bagahagarika, akanyura mu basirikari bakaza akagwa afande munda. Utekereze generale nawe n'abasirikari bari bamukikije. Noneho yari yahuye n'ingabo ziwe zari zaje kumutega mu Rurambo, izo yari yaje ashoreye n'izari zaserutse muri Minembwe, ariko umuturage yaza turukiriya akazinyuramo, akaza akamugeraho, akamuhobera n'ibyishimo n'amarira menshi. Aho bafashe impande, abandi bakaza bakamufubika, abandi bakamuhanagura mu maso, abandi bagahanagura inkweto. Uko niko babikoreraga n'abasirikari bose. Twinjiye mu Karingi, baturirimbira igisirimba kuva mu Karingi kugeza abantu bageze Irundu. Abantu bahazi n'urugenzi rurerure. Ubwo nukuvuga ngo kwari gukandagirana k'umwana n'umugore n'umukecuru n'umusaza, n'indirimbo n'amarira, ari abasirikari ari abaturage. Mwumve namwe ukuntu zari bimeze, nukuvuga ngo zari ibintu bidasanzwe. Uwo munsi twabashije gushika Irundu, niho twaraye. Abaturage bamavuga ati twe ntidutaha, baraye mu rusengero basirimba kugeza mu gatondo. Mu gitondo gikurikiraho nico twakozewe ya mitingi, mwabonye ntitwigeze turuhuka. Twabyutse tugenda muri centre ya Minembwe, kuri zone ubu nyine ico yari commune, ubu nyine yabaye territoire. Abari hafanda akorera mitingi yo guhumuriza abaturage ndetse yo kwakira n'abashitsi. Ndagira ngo mwaratubonye twese ku bantu bagerageje gufungura iyo YouTube. Muri make urugenzi nuko rwari rumeze, nubwo rwarimo byinshi bibi, ariko harimo icizere yuko dutashe kandi tugiye iwacu. Nubwo harimo intambara no gupfusha no gutakaza benshi, ariko harimo kumva kuko tugomba guhumuriza abaturage barayi babuze umubyeyi wabo. Nubwo harimo imvura, harimo imishugi, harimo ibikwazo bitandukanye, inzuzi, ibintu bidasanzwe, ariko hariho icizere cyo kumva yuko twongeye gusura gukandagira ku butaka bw'iwacu. Ibyo byose nubwo byatubayeho, ntabwo byaduciye intege kugira ngo tunaniwe. Murabizi nari nturutse muri Canada, nari mfite ibiro byinshi, numvaga yuko no kugerayo bitazokunda, ariko nagenze urugenzi nka kujya ku umwana w'umusore w'ingimbi, numvaga nta kibazo kizonanira. Aho bageraga muri groupe ya mbere, groupe ya kabiri nabaganyigezemo, nta muntu numwe, nta n'umunsi numwe nigeze mburuwinga cyangwa nanirwa. Numvaga yuko mfite ibyishimo byo kugenda no gutaha iwacu. Aho tugereye imuhira twahuye n'ibibazo bidasanzwe. Twamaze guhumuriza abaturage bose barataha.
dutangira kwibaza kigomba guba ibitero duhura n'ibitero birenze urugero gusa mu mezi abiri ya mbere twahuye n'ibitero birenga 45 turaterwa Rugezi iradutera Karingi yose iraterwa Bidegu yose iraterwa Amarango yose Bizibi iraterwa Amarango kwirumbi iraterwa Gahwera iraterwa za Masha ziraterwa uko mvuze zungurutse Minembwe yose abasore bararwana abasore bihagararaho abasore barahaguruka yuko twari tuzanye n'ingabo zifite ibikoresho nono dusanga n'ingabo murabizi yuko afande yapfuye ku munsi wa gatatu basiba kuwa kane kuwa gatanu bafata Minembwe dusanga Minembwe nayo iracarimo ibikoresho bafashe imbunda nishi warebaga maka ukabona abasirikari bari bahari hari abasirikari babaye estimated ku 4,000 ibyo nivyo vyirukanwe n'abana babarirwa ku ntoki byari bitangaza by'Imana nta wavuga yuko ari imbaraga zacu byari bitangaza by'Imana dushitse habaye ibitero bene bya bindi biteye ubwoba turavuga ataho kugira ngo ibi bitero bikomeze biza yuko ibitero byari bikomeye zaturukaga muri Rugezi turavuga ati tugomba gufata Rugezi twayiteye ari paradizo y'abafrero kuko muza mwumva Mikenke yari paradizo y'ababembe yari yaramaze gufatwa Mikenke irariterwa buri gitondo n'umugoroba babembe bavuga yuko ngo munyarwanda ngadashobora kuba muri Mikenke n'ubu ngubu tuyituyemo ubu ngubu ibigori ko birera ibishimbo byareze bunyine ko baratera ibindi bigori no kuvuga ngo igihugu twaragifasha Minembwe ahitwaga kuri brigade hahindutse amatongo ahitwaga muri za Runundu ubu nyine n'inka gusa zisigaye zirirwa ziharagirwa yari imyobo ubu nyine yarasivye ubu nyine imvura zisigaye zirirwa zitemberamwe imivu no kuvuga ngo hari hitwa kwa Buhimba ubu nyine ni muri paradizo inka zirirwa zihavyagiye reka mbabwire yuko ibyabaye muri Minembwe ari bitangaza Rugezi yaratewe iterwa impande zose abasore barazamuka nka kurya ko badafite kurya abagore bagazavuga ngo n'abana ngo badafite igisyo ngo bataza barwara malaria baza birukanka kuri za 12 za duyi kakurya kwaho ari amazi bahe ashahirwa ava mu modokari za ambulance hari umurundi uteye ubwoba hari mayimayi iteye ubwoba hari hogi komanda wa brigade yari ivuye mu Minembwe ya FARDC ariko abasore babazamukanye nka kurya kwa basaze kwa Sabune habarafashwe kwa Gitongo habarafashwe mu badinzi habarafashwe kwa Budamu habarafashwe ubwo haba hasigaye kwa Didasi n'umupfurero aho mvuze ni mu mihana ya kera nubwo yasenyuse y'abanyamurenge abapfurero bibaza bibaye ntibaza bamenye gihe kibo abasore bahe bagenda nka kurya kwa mafarashi bwagiye kuja kugeza mu mugoroba kwa Didasi habarafashwe mu Afurero niwe muhana wa nyuma kuwihene habarafashwe niwe musozi wa nyuma winjira amashamba agenda yinjira yerekeza za Gasiro na za Nagatete Rugezi ibibaye tombe Minembwe abaturage bavuza impundu muri Minembwe abantu ntibibazaga yuko biri bukunde ngo twamara iminsi 2 abapfurero bwabo kubumotorora bwabo bazavuga ngo kunguku ni mukagoroba ngo nakijima gusa ngo bategereje ngo kugira ngo bahunge isasu riravuga muri Rugezi kugeza no mwijoro kugeza saa 6 abapfurero bashaka kugira ngo bipenyeze binjire mu madake yarahari saa 6 z'ijoro abana babona nkejo barabakubita barabikonereza imisozi mwijoro saa 6 z'ijoro midnight ntabwo mpaye mbahatisha cyangwa mpaye mpfa kuvuga midnight ico gihe mashini gani yazivuga Rugezi irafatwa abapfurero bagerageza incuro zose zishoboka birananirana ngo buca abarundi baraza bazana ramforo barakubiswe hapfa abarundi abo twabonye twebwe twenyine imitwe yacise ibihimba amaguru amaboko bara abantu twabonye barenga 20 abo nabo twabonye twabakuyeho imbunda nishi twabakuyeho zino telefone satellitaire zibiri twabakuyeho n'ibindi bikoresho byinshi bya gisirikare ntavuga nshaka kubabwira nuko Minembwe yakomeje kugira ibitero birenze urugero noneho ntiyarekera aho ngaho n'ibitero bya drone biriyongera ico no subiraho inyuma gato nuko drone yatujeho inyuma nubwo yaje kwiyongera yintensifia ibitero tumaze kugera muri Minembwe ariko n'ubundi yatuje hejuru henshi baduhamagara ati iri hejuru iraje tukagenda tukaja mu mashamba twaba turimo tugenda kuri single file ku musururu wa gisirikari bakatubwira tiraje tukiheka tukagenda ariko Imana iraturinda muri izo ngendo zose muri izo ntambara zose na drone yari tuheruje hejuru ariko nanone Imana iraturinda tubona duhurutsa Minembwe aduye ntiyerekeye aho mu ruhande rwa Biziba
aduyi yari hafi aho ngaho muri gipimo abana baravuga ati ubwo ngubwo rugezi tuyikuyemo tugomba gukubita aduyi tumwigizeyo abana baradevasinze baramukubita wari muri gipimo baramwirukana ubu ngubu asigaye bamukabanju aduyi wari kwirumba aha ngaha za bijombo abasore bavuze yuko batoguma kumwihorera aho ngaho baramurashe baramwambutsa uruzi ntibuka izina ryago ubu ngubu niyo aduyi yangariye aduyi wari hafi ya Gahwera ubu nyine asigaye aba hakurya ya Ganja aduyi wari mu Gahwera mu ruhande gwerekeza mu kabiri ko mu Rugabano ubu nyine yambutse mu kabiri ka Rugabano ari iyo ngiyo kure herekeza uruhande rwa za Miyunda aduyi wari za Gipupu ico gihe wese yaradezatinza arikonera agasigaza opi gusa aduyi wari biraro mbiri yaragiye ahagararira kuri zero ni ukuvuga ngo twexpendinze eneo zacu tuzigeza kure aduyi wahora gurereta mu ruhande rwa za Nyaruhinga na Mukoko twaramwikonereje tumwisa za Rusuku ni ukuvuga ngo abana bacu basigaye bagenda bakinjira muri Mukoko bakiriwa baca ivyufwa iriya na za Nyaruhinga bakareba bagasanga nta nibirari bigihaba ibyo baza bita ngo ni footprint mu Congereza nta nibirari bigihari ni ukuvuga ngo ubu ngubu amahoro yararenye mu Minembwe n'amahoro Minembwe iratuje nico gituma mubona imikutano idahayivaho nico gituma muhe mubona abantu baye bashima ivyo kurya byarabaye igitangaje no babwira Imana izikora nubwo izo ntambara zose zabaye zo gusenya Minembwe abaturage baratahaga bagafata isuka bagahinga munsi y'amazu abandi bakikonera munsi gatoya bagahinga Imana ibagirira neza bareza hera ibishimbo biteye ubwoba hera ibigori biteye ubwoba hera ibijumba biteye ubwoba akantu kose bakubitaga mu gitaka kose kera gidubure cyangwa triple ubu nyine ko turarya ibyo kurya twarashitse tutarafata rugezi yuko iyo twayisanze mu ibyo kurya birenze nubwo hoza amabrigade twozorya tukageza imyaka 2 ariko twasanze Minembwe irimo ibyo kurya turarya uko twaje turi abasirikari barenze nabo twasanzemo turya ibyo kurya biteye ubwoba tukaza dusubira ushaka kurya gatatu ku munsi akarya Imana itugirira neza dusanga igihugu ntanzari kirimo abaturage baratubwira twasanze ibigori byeze umuturaga akava mu murima wiwe akavuga ngo abasirikari ni bagende bawose bawurye urabiza abasirikari abataryamye bari kwirondo babebehe barya ibigori gusa kugeza mu gitondo umuturaga akaza gahandinga akavuga ngo uriya ni umurima wanje wose mu burye twabonye ibitangaza by'Imana twabonye imitima y'abantu aho umuntu aza gatanga umurima ugashoshorwa ukaribwa ukotswa ugashikwa aho ibata yinyuze ikarya imirimo 2 igashira ikavuga ngo ni mugende muyirye kandi ntaco dukeneye ngo mutwishure kandi ni faranga ntazo twari tubuze mureke tubabwire yuko icama cacu AFC M23 twirwaneho ntabwo turabakene ntabwo dukenye ntabwo dushonje ntaco tubuze ibyo byose nubwo byatubayeho twasanze yakiriho icizere c'abaturage bacu dusanga bafite imitima ikomeye dusanga abamama bacu baracakomeye twibazaga yuko tuzosanga abantu bifashe ku matama ariko by'ukuri batwakirije ibyishimo biteye ubwoba kandi batubwira yuko ibo bagihagaze ntabwo bazosimuka aho bari imihana bari baratangiye kuvamo imyinshi bayisubiyemo mwarabibonye kugeza za Biziba zose zatangiye kubakwa rero muri make uko niko twasanze Minembwe nubwo ibitero byakomeje by'intasifiya ariko twakomeje tubikubita inshuro iby'ukuri ibintu byagenze neza ico no kurikizaho ni current situation iriho kuri none aduye amaze kubona kuko urugamba amaze kurutsindwa rugeza amaze gutrayinga inshuro nyinshi zinaniranye nico gihatangiye ibitero bikomeye za drone zitangira kudutera natwe dutangira kuba mobile ibintu bitangira kuba bitoroshe abantu bayi bagenda ahanaha ariko nanone byose Imana biturinda nubwo dufiteho bagenzi bacu baguye mu rugezi reka nabo twihanganisha imiryango yabo nabo vraiment paix à son âme Imana ikomeze ibagirire neza kandi bihanganishe ntabwo ducise intege ariko ibitero byabaye byinshi drone 3 zikaturara hejuru 4 zikahirirwa uko nguko niko tumeze kugeza kuri uno munsi nigo rugamba ruhari rero update uretse ibitero byabaye aharejo za drone yarashe mu mikenke nayo igafata ubusa nubwo yangirije amazu ariko nanone nta muturage wahaguye ariko nanone ibitero birakomeje drone ntizihava ntizisiba
ziba ziflyinga ku munsi, ziba zifotora, hari n'igihe ugibona rwose igafotora uyibona, ni ukuvuga ngo ni ibintu bimaze kumenyerwa, ugira ucyo ukabona umwana arahamagaye ati drone hano hejuru, zabaye nka kurya kw'inyoni zisanzwe. Uretse ibyo bitero naho ubundi busanzwe burasa mu minsi nk'ibiri imbere yuko izo drone zirasa niho barasheho mu Rugezi, ariko burasa buri hakurya ku misozi. Ibyo ngibyo nibimenyerewe ino mu cyumweru, nko mu kindi cyumweru cyo hirya nibwo bari basubiye kuza mu biziba, ariko nabwo ingabo zacu zirabarasa, nazo basubira inyuma ntaco bakoze. Rero kuri none muri uno munsi duhe tuvugana namwe ku itariki 1 y'ukwezi kwa 10, ari wo munsi intambara yatangiye mu Rwanda. Sinzi washatse kuvuga kuri afande intwari yacu Rwigema yapfuye ku munsi w'ejo wa kabiri. Ni ukuvuga ngo kuri no tariki mu Minembwe habyose neza, impande zose, amarango yose, amakwe yose, amasantere yose, imihana yose, abantu baguwe neza, bategereje imvura gusa. Yaraguye mu Madegu, igwa za Karingi, igwa Irundu, igwa za Gahwera, ibiraro biratwarwa, ariko ngije kwambuka igera ku Runundu irahagarara, ku Kabingo izuba ko riraca ibiti, za Gakangara za Biziba izuba ko riraca ibiti, ariko igeze za Rugezi irasubiragwa ariko ntiyagwa nishe. Muri make uko nguko niko Minembwe imeze. Minembwe irakeye nubwo ibyatsi bitaramera kubera imvura, inka zirashonje, inkeya twasigaranye zirashonje rwose, ariko dufite icyizere yuko imvura ishobora gusubira kugwa. Ikindi twavuga nuko ingabo twari twazamukanye ico gihe turi kumwe na Fande Sematama, ubwo twazamukanye na Fande Sematama na batayo yari muherekeje ya Fande Gakufi, turi kumwe n'indi batayo yacu yari ifite Fande Singaye. Abo ngabo nibo twazamukanye. Rero zageza aho ngaho ejo bundi Fande Gakufi biba ngombwa ko bataliyani yiwe igomba gusubira inyuma, ariko akazamura ya indi bataliyani ya Fande Ndabagaza ariyo yazamukanye na Fande Rubibi. Izo nizo bataliyani zaje zisanga izisanzwe mu Minembwe, nanone zasubiye gukaba aho izindi zari zisanzwe za Rugezi, za Mikenke n'ahandi hose mu mahene wasanzwe. Ubu ngubu duhagaze neza, duhagaze bwuma. Aduyi nubwo yoza ica zokora zo dukoresha byenda izo drone, ariko naza ku butaka tuzomurasa, naza no mu kirere ntazodushobora, naza mu mazi ho nta nayo tugira mu Minembwe kugira ngo azozanemwo amabato de guerre, naza mu muhanda ndibaza kuko nawo nta uhari kugira ngo azozane za char de combat. Ibyo byose turabyiteguye, ariko nanabizana turi tayari. Ico no babwira gusa bavandimwe ni muhumurike, hari ingabo zatanze ubuzima bwabo kugira ngo abandi babeho. Muhumurike kandi muhumuriza abanyamurenge bose, abantu bave mu tujambo, abantu bave muri turiya twose. Hari icizere cyo kubaho, hari icizere cyo kuzongera kuvuga Minembwe, hari icizere cyo kuzongera gushinga ibendera. Ubu nyine Minembwe, ubu nyine ni territoire, ubu nyine ntikiri irya baza bita ngo ni commune rurale. Ubu ngubu Minembwe kira shininga, kira yagirana. Ubu nyine Minembwe isa neza, ubu nyine muri kwitemberamo ukaza wumva usa nuri muri New York. Ubu nyine Minembwe urayireba wewe wenyine n'amasuki baza ati siko ndarota, uza gusanga nza kwitera hejuru ngasanga atari byo. Ubu nyine Minembwe isa neza, ubu nyine umuguhura n'umumama waho ugasanga asa neza, nubwo ashobora kuba nta mavuta yariye, ariko uri mu gusanga umubiri wiwe uhawuyaga. Nubwo yo batisize arya amavuta meza yo mu mazi, uri mu kugira ngo none yisize. Hari amavuta amwe kera bagaza bisiga ngo ni bagita ngo nimba ari veki, sinzi izina yagiraga, izina ritangira nave, yahendaga cyane nagaza mbona bayagura mu Rwanda. Uri mu kugira ngo niyo bisize kandi yisize rukotore. Reka mbabwire yuko Minembwe yacu imeze neza, ari mu gutekera abana ibijumba bidakaranze bitarimo n'amamesa, ariko ugasanga abana ku muhanda barakomeye basa neza ko barayagirana. Bavandimwe mureke mbabwire yuko Minembwe yacu tuzoyitura, kandi Minembwe yacu harimo icizere yuko tuzoyibanamo namwe. Abari hanze n'abari mu muhanga n'abari mu mahanga, ni muhaguruke, ni muze, ni mucyaze, ni muzana amafaranga. Imisozi iri gutyo, imihana isigayemo abasaza, abasore nibo babo ngabo bari ku marondo, nibo bahindutse ingabo z'igihugu. Uri mu kugera mu muhana, ikorari yahaguruka ukayisangamwe abana b'abakobwa 5 n'akana kamwe, nako karaye kavuye ku irondo kakaza gukora repetition y'ikorari. Nta kindi gisigaye, abagomba kuzobikora ni mwebwe, abafite abasore n'inkumi ni mwebwe. Ni ukuvuga ngo kino gihugu nta bandi bagomba kuzocubaka.
uretse twebwe twenyine. Nimuhaguruke rero kugira ngo ndangirizaho, ukeneye kubaza aze kubaza, ariko ndabishimiye cyane, nari mbakumbuye bitarimwe ibinyoma, ko ndavuga nkageraho nkumva ngize ishavu, ndasa n'uha ubabona mu maso, kuba mpaye ndangiza gusa amazina y'abagenzo, kuba mpaye mbona ba Rukaka, kuba mpaye mbona ba Fani, kuba mpaye mbona ba Kivuyitire, kuba mpaye mbabona ba Barcelone n'abandi Amadubu, kuba mpaye mbona umuntu wari we wese n'undi ntari buvuge mu izina, ko ndasa n'uha ubarangiza n'amaso yanjye. Bavandimwe nari mbakumbuye, nukuri nkumbuye gusubira kubumva, kumbuye gusubira gutaramana namwe, kumbuye gusubira kumva duhe tuvuga igihugu cacu, kumbuye gusubira kumva muhagaze muhe mukubita akagara, kumbuye esu tugara turacabaho, turashagira kanwa, kumbuye kumva mukinezerwa, kumbuye kumva muhe muvuza induru impundu zo kunesha, muhe mwumva kuko tukigira icizere. Bavandimwe mureke mbabwire, hari umuntu umwe numvise ambwira, aravuga ngo tugara twaravuze ngo yageze iriya ruguru ngo asanga ibintu ngo atari byo, ngo nico gituma ngo muri mukubona yacecetse. Muzogende mubabwire ngo nasanze ahubwo birenze uko babivuze. Hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo nasanze ngo Mana ngo nkumenya, ngo maze kukumenya ngo nasanze birenze uko bakuvuze, nasanze ibyo mu Minembwe birenze uko twabitekerezaga, nasanze abanyaminembwe bafite ibyishimo biteye ubwoba, nasanze ari abantu banezerewe, nasanze ari abantu bafite urukundo bene rwa rundi rwakera tuza twumva rw'abasaza, nasanze ari abantu winjira mu muhana bakakurwanira kugira ngo aribo bakugaburira, nasanze ari abantu bafite icyizere cyo kubaho batacitse intege. Rero ibyo byose abatekereza yuko njewe nacitse intege, nasanze ntare zihari, nashikiye mu kazi kenshi, ariko ibindi byose ndacari rugabo wa wundi twataramanye kera, uzi ko twabanye muri ino mihanda, uyu niwe wa wundi ugihagaze. Ryajwi ni ryarindi, isura ni yayindi, ubusaza bwanje ni bwa bundi, ubusore bwanje ni bwa bundi, uko noba meze kose, uko noba nsa kose, mpagaze muri gakondo y'iwacu kandi naratashe ndi iwacu. Nta ushobora no kuhankura, nta n'ufite izo nzozi, ndashobora kuhagwa, ibyo ngibyo nta kibazo mbifitemo, ndashobora kuzoharambira, ibyo ngibyo nabyo nta kibazo mbifitemo. Ariko reka mbabwire ngo umutima ni wa wundi, sindigera sindatezuka kubyo niyemeje kuzokorera ubwoko bwanje. Barwanashaka twirwaneho, M23, AFC, abakunzi bacu mwese nimuhagarare nimukomere, urugamba ruracari rwarundi, kandi imirindi yo gutabarwa no gutsinda, umwanya wo kuzamura ibendera ko turawukoza n'ingoto. Hasigaye murakoze bene data, hasigaye ibindi mureke dukomeze tuganire. Imana ibaheze umugisha. Arakoze cyane Afande Fideli mumumpere, nkene utuye mu ijana mwese mushireho ijana, nkene kubona ijana mwese. Afande Fideli munyemerere nongere ngushimire kongera kukubona hano hejuru. Impamvu mbivuze ndabyibuka neza ikiganiro cyawe twakoranye bwa mbere, ntawari uzi ko tuzakoranira tuzongera kuvugana nawe uri mu Minembwe. Reka maze ngushimire kuri icyo ngicyo. Reka noneho nje straight a point, mbere yuko mpereza abandi mikoro, hari ikintu wushirijeho Afande, nyuma yaho ugereye hariya izi nyangabirama zo mu Kagara ubu ziri gucuruza ikinyoma hasi no hejuru, bavuga yuko abaturage bacu mu Minembwe bameze nabi, inzara irenda kubica, abantu barahwereye, abantu bimeze gutya. Ikinyoma ngira ngo abantu bari hano bose bagenda bacyumva, ariko ndagira ngo ubahereze umuco, ndagira ngo ubashe kubaha message, ubabwire uburyo abarwanashaka mu Minembwe bimeze, twirwaneho ukuntu ihagaze mu Minembwe, twirwaneho bahimbira ikinyoma igitondo n'ikigoroba. Ndagira ngo baze ubampere ubutumwa, ubabwire yuko Amaduba gihagaze, uburyo Amaduba ahagaze n'intare za Sarambwe ziraho. Kuko iyo bagiye guhostinga cyangwa se utu YouTube twabo, iyo bavuze, urabizi ko nta hantu bashobora kwicarana n'abanyamurenge imbona nkubone, ubu nyine ivuga ryabo risigariye ahangaha, urumva nta handi bashobora kuvugira. Ariko ndagira ngo bamere ubutumwa abaturage mu Minembwe, iyo bari kubabona aho ngaho bakabona uburyo Amaduba ahagaze n'Amaduba akazi, biguha ikihe cyizere cya Minembwe y'ejo hazaza?
urakoze cyane Genzo, reka mbaze ngusuhuze, twari twageze ngo ntuboneka kubera impamvu z'akazi nari ngukunda cyane. Ndaguhobeye cyane. Ndaguhobeye, twakoranye ibiganiro byinshi nawe, nza nibuka rwose nkumva umwanya umwe ishavu riranishe. Ariko mureke mbwira Utugara, buri muntu wese uri aha ngaha ariko nakande karya kantu k'igikumwe gicuritse kugira ngo tubwire Utugara ngo muzotsindwa, buri muntu wese agakande mucurike igikumwe mubabwire ngo mwatugaramwe mucurike ibikumwe murakoze ababikoze n'abatubikora nta kibazo rwose. Utugara mukorwe n'isoni, Utugara mukorwe n'isoni, isoni zibafate mwifate ku matama mubura uko mugira mubura iyo mwerekera. Reka nkubwire Genzo, ubajije utuntu twiza cyane. Reka mbanze mpumuriza abantu bose barahangaha, nubwo mwumva ngo Minembwe ibibazo byarabaye, nta nzara nimwe yigeze iba haba n'umunsi n'umwe. Munsi bakubitaga brigade ya 12 kava mu Minembwe, 4,000 bikaza umusururu ukazuva mu madego ku bantu bahazi, bakaza binjira Nyaruhinga, amadubu atarenze 200 abari inyuma hagenda badondozaho urusaso rumwe. Minembwe nukuvuga ngo nico gihe ibintu byose byinjiraga muri Minembwe byahagaze. Yuko urumva amamodokari yarasigaye azakava kwa Murima akarenga akaza gapakinga mu Minembwe mu gihe ca leta na FARDC hari gutangira uwo munsi zarahagaze. Abaturage twahageze bahaye bamara hafu kwezi bakuyemo brigade, nukuvuga ngo ivyari byasigaye byose, majorite y'imyunyu, amasukari, bino bintu byose bya base byaza birangira yuko nta bindi byose byari bisigaye, ndetse n'ibisigaye bike aba bantu babicuruzaga bamwe batangira kubihisha mu mazu yabo bahe batinya nyine crainte ya situation ishobora kuzaba ejo nejo bundi. Ariko Imana itazibura kwigira, yagoboye inzira zindi zishoboka. Daboro hariho stoke abasirikari bari barastokinze, stoke za mbere z'imyunyu n'amasabune uretse isukari zavuye mu basirikari zihabwa abaturage bose. Mureke mbabwire yuko hari abagabo baza batekerereza abandi, bari baratekereje kandi FARDC hari bakaza bagura amasabune bakagura imyunyu barastokinga mu maeneo yabo aho bari. Umunsi imyunyu y'abaturage yashize bagiye bahamagara uturere bakaza duheza imyunyu bakaduheza n'amasabune. Muri ico gihe Imana yasubiye kugobora iyindi nzira, ifungura isoko iriya muza mwumva yo mu Mitamba, iza ihenze ariko isoko igumaho kugeza uno munsi, uretse iminsi k'amasoko nk'abiri yakatitse. Ariko ubundi kugeza uno munsi uku nuno munsi duhe tuganira namwe, ejo mu gitondo abavuye muri iyo soko baravyoka bahagera, abandi barahagera kuwa gatanu mu gitondo. Isoko yo kuwa gatanu izobiremyemwo ibintu bituruka mu Mitamba. Kambwira Utugara ngo ni mutsindwe yuko iyo nzira bari mu kunyura mu Tugara, bari mu kunyura mu Barundi bakanyura n'ahandi, yuko ntabwo badufite, yuko nibigaragarira amaso, ntabwo ari ibanga mpayimena, ariko yuko Imana yaciye iyo nzira yuko nabo ni yabo. Kandi n'Utugara no mu Minembwe turimo natwo dukeneye isabune n'umunyu, yuko banyoko mwebwe muri mu mahanga b'Utugara nibo mpayimbwira, namwe banyoko na baso bari mu Minembwe kandi barayikeneye. Rero isabune irahari, umunyu urahari, isukari zirahari, abantu bararya, abantu baranywa, abantu bararyama, noneho bakaryama bagasinzira. Ico twobwira abantu Genzo, icyizere cyabonetse wa munsi brigade iva mu Minembwe, icyizere cyagaragaye wa munsi dusesekara batari bazi yuko hari inzira ishobora kuboneka kugira ngo abantu baturuke muri kazi babazohuruke mu Minembwe. Icyizere cyabaye umunsi basubiye kubona Fande asubiye kubahagarara imbere mu gihe bari batekereza kuko icyizere kitagihari. Icyizere cyabaye babona imisururi idakatika y'abasirikari yazituruka mu Karingi ikinjira mu igaseruka za Gakangara, batarakatika umusirikari ku wundi, abasirikari bahe bagenda berekeza za Rugezi. Icyizere cyabaye umunsi basubiye kubona abana babo bahe baza, bamwe baturutse mu mahanga,
icyizere cyabonye bahe baseka ari amasura nziza z'abana babo bahe baganiriza mu kinyamurenge itakiriringara. Icyizere cyarasubiye kiraba izuba rirarasa mu gihe isi yose yari yacoze umwijima. Rero abatekereza ngo tugarango none abantu bacitse intege ngo none ngo abantu bishwe n'inzara, Minembwe yareze irakunduka, yagaza yeze buri kintu cyose kirakunduka. Ubu nyine Rugezi twarayifashe dusanga abapfurero bari baraduhingiye baduhingira inshuro zirenga 5. Ubu nyine turi mu gusarura twarananiwe. Nukuvuga ngo abagore bose bo muri Minembwe bamaze kugenda inshuro 3 4 harabamaze kugenda 5 6 kandi imirima ntirashira. Nukuvuga ngo nubwo twozana ab'indondo bose tukazana abibukavu bose tibosarura Rugezi ngo bazoyigende bayigeze hafi yigasiro ngo tuzobona ibyo kurya bizoshira. Ubu dufite stoke zishobora kuzotugaburira imyaka 5 igashira. Abo bavuga yuko inzara zihari, turashobora kugaburira abasirikari tukagaburira n'abaturage ukuye ko abaturage bagifite ibivake by'umwaka ushize. Reka duhumuriza abaturage tubwira abantu yuko nta kibazo dufite cy'ibyo kurya, nta kibazo cy'inzara dufite. Amabata yari mukuza bakayagaburira bakayabwira ngo mwebwe mwicare muzoza muteka gusa naho ibyo kurya ni ibyacu. Amabiro katre yacu akabafurunisa amafu zamure zirahura igitondo n'umugoroba bakarya bagahaga. Nubwo ikirere cyafunzwe, nubwo amabarabara yafunzwe, ibyo kurya mu Minembwe nta kibazo na kimwe tubifiteho, ni zero probleme y'ibyo kurya mu Minembwe. Nubwo twobirya bitarimo ayo mavuta, nubwo twobirya bitarimo ivyo bitunguru, ariko ntibiri mu gutuma abagore bacu n'abana bacu n'abagabo bacu badasa neza ngo bagire imibiri myiza. Reka tubabwire ngo abantu nibahumurike kandi icizere turagifite. Urakoze cyane Jenzo.